Altıya. Ustasının şakıtı. Ustasının sakıtı. Ustasının ayadı. Ustasının maytatı. Sen babası bıraktı. Sen babası tarttı. Ustaz ana boldu bol. Al kalsan. Bizlerge. Bizlerge. Ben balaga berdi bol. Kuanç ve oynarge. Benim ustazım. Aksa siyanyan yüzüne. Dilim sağ kendine. Ayağım benim ustazım. Biz baksaga balamız. Biz vakıtta balamız. Terbiye sapaydan aytkan sözün alamız. Әлемдегі барша жұрт бас еді білімге. Дидактикалық ойын, ойлар тап деген ойын үйретсе, балалар, мынау сіздер сандарды білесіздер ме? Неше сан? Бір санды тыныс алу жаттығу арқылы үндеп табуымыз керек, иә балалар? Қайырлы таң алтын күн, қайырлы таң жер ана, қайырлы таң достарым, қуанамын мен де,